নমস্কাৰ মোৰ নামটো Amendro Boro এলৱাস মিঠুন বুলি সবে জানে আৰু মই যেনে গাড়ীৰ ব্যৱসায় আছে মোৰ মানে টায়াৰ কিনিবৰ কাৰণে মই বালিপুৰা মুখে গৈ আছিলোঁ গৈ থাকোঁতে হিহঁতে কি মানে মোক ক'ৰবাত দেখিলে হিয়া তাতে মানে মইতো নাজানো না এনেকৈ তাৰপিছত মই এটা এপ্লো দোকানত গ'লোঁ দোকানত যাওঁতে ৰেট নিমিলে টায়াৰৰ ৰেটটো নিমিলাৰ কাৰণে মই আকৌ এই লখিমপুৰ ৰোডত গুচি গ'লোঁ লখিমপুৰ ৰোডত যাওঁতে তাতো ৰেট নিমিলে মই গুচি আহিলোঁ গুচি আহোঁতে তাৰপিছত পিছা কৰি আহিছে 3টা 4টা গাড়ী মইতো আৰু কি গাড়ী ময়ো আহিছোঁ আৰু তাৰপিছত মইতো গম নাপাওঁ যে মোক যে মাৰিব মোক লাঠি জং আৰু পাথৰ লাইছে যি লুডিয়াইছে মোক গাড়ী গ্লাছ চ্লাছ মাৰিছে মই ওলোৱা নাই কি হৈছে কি হৈছে বুলিছে তাৰপিছত মইতো ভয়ত ওলোৱা নাই সিহঁতে মোক মাৰি ধৰি পুৰা ইয়াত মাৰিছে তাত মাৰিছে আৰু গাড়ীত বহাইছে ব'ল আমাৰ লগত তোক মাৰি পেলাম বুলি কৈ মোক লৈ গুচি গ'ল মানে তাৰপিছত নাজানো তাৰপিছত চাও ছাৰক কোনোবা ফোন মাৰিলে নেকি চাও ছাৰে ক'লে তোৰ ইমিডিয়েটলি মানুহটো লৈ আহ মোৰ থানাত বুলি কৈ কিনে লৈ আহিলে সিহঁতে লৈ গ'ল মাৰি মোক বহুত মাৰি গৈছে ৰাস্তা মোক টৰ্চাৰ ইয়াত মাৰিছে আৰু মানে মই আৰু কিহৰ দায় হ'ল মই কি কৰিলোঁ তহঁতক বুলি কওঁতে নাই তই দায় কৰিছ তাৰপিছত মোৰ গাড়ীৰ 1 লাখ টকা পইচা আছিলে সেইটোকো ল'ব নিদিলে সিহঁতে কি কৰিছে কৰা নাই এতিয়াতো মই নাজানো মোকতো মাৰি ধৰি গোটাই গাড়ীত সোমাই লৈ গ'ল একদম মানে মোক থানাতটো গৈ আকৌ এক ঘুচাই উল্টা ফালৰ পৰা মাৰি দিছে চিনি পাওঁ ইয়াতে মাৰিছে মোক তাৰ বুবু বুলি কয় তাৰ নামটো মই জানামতে আৰু কি বেলেগ কি নাম আছে মইতো নাজানো এন্তে 5 জন আছিলে এজনটো আৰু চানু গুৰুং বুলি কোৱাটো পলাই আছে এতিয়া এতিয়া মই কৃষ্ণা বুবু আৰু বাকি কেইটা মই চিনি নাপাওঁ এইকেইটা মই ইমান ভালকৈ তেজপুৰ বুলি জানো এটা চাৰদৰৰ তাৰপিছত মইতো ইমান এইবিলাক একো নাজানো কি কৰিছে কি কৰা নাই সিহঁতে আৰু মই ইমান এনেকৈ ভালকৈ চিনিও নাপাওঁ সিহঁতক টকাখিনি গাড়ীত আছিলে সিহঁতে লৈছে না কি কৰিছে গাড়ীৰ ৰাস্তাত মাৰি পেলাই খিলধৰ মাৰি পেলাই তাতে থৈ দিলে মোৰ গাড়ীটো এতিয়া সিহঁতে ল'ব পইচাৰ কাৰণে কৰিছে হ'ব পাৰে সম্ভৱ মোৰো এনেকৈ আৰু ডকাইটি কৰিছে 3:30 মান বজাত এইটো আমাৰাবাৰী বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে কলেজত ওচৰতে ঘূৰি ধৰিছে মোক স্পেচৰ গাড়ী আছে স্পেচৰ গাড়ীটো মানে একদম আগত লগাই মোৰ গাড়ী মানে এইটো চব বেয়া হৈ আছে মানে পটককৈ লগাই দিছে মই ব্ৰেক একদম জোৰছে মাৰিছোঁ গাড়ী কিন্তু 3টা আছিলে 2টা পাইছে আৰু এটাতো পোৱা নাই এটালৈকে পলাই আছে তাৰপিছত এতিয়া মোৰ গাড়ীটো চাব পৰা যায় আপোনালোকে কেনেকৈ মাৰিছে কেনেকৈ মাৰা নাই চব দেখি পাব গাড়ী নম্বৰটো মোৰ 9433 S12 AF 9433 কেছটো দিয়া হ'ল বল আপুনি এতিয়া এজাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लाबो पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ खोथाफोरखौ लानानै जों हाबा मावो जाय जिखि बुङा मानो जोंहा बिनि सायाव कुनु बाजानाय फाजानाय गैया जोंनि खोथाया बेनोल'मोन बिथाङा सरकाराव गोदानै बिबान लाबाय सरकारनि मुरब्बी हिसाबै टेकिं लादों संबिधाननि आधाराव आरो दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै 35 लाख जनसंख्यानि जिखिनि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि अभाब अभियोग आरो इलेक्शनाव होनाय जिखिनि प्रतिश्रुतिफोर दङ बेखौ मावफुंनाय बिथांनि दायित्व लोगोसेनो 1993 आव BSc सुक्ति जादों भारत सरकार आसाम सरकार एबसुनि गेजेराव 2003 सनाव BLT भारत आसाम सरकारनि गेजेराव एबसु बर' रायजो राजानि मददाव BTC सुक्ति जादों आरो बे सुक्तिया माखासे दफा आद्रा थादों जेरै 95 भिलेजखौ सोनांगौमोन लैंड पलिसि मोनसे लाबोनांगौमोन आरो माखासे जिफोर खामानि मावबावनांगौ दङमोन बियो आद्रा थादों किन्तु बिथाङा 17 बोसोर सम मोन्दोंमोन खामानि मावनो थाखाय माखासेखौ बिथाङा मावजोबनो हादों आरो माखासे आद्रा थादों 2020 नि सुक्तिनि उनाव 5 बोसोराव माखासे खामानिया प्रमद बर'आ मावबाय आरो गोबां खामानि मावनो थाबावबाय जिहेतु काउन्सिल मोनसेनि रेसपन्सिबिलिटि थायो बिथांमोननि मदद नांगौ आरो बेखायनो जों हांख्रायदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै बर' एकर्डनि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे जाय सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो बेखौ मावनांगोन आंनि दायित्वआ बिटिसिनि थाखाय दा बेखायनो जोंनि खावलायनाया जे बिथाङा बेखौ नेगेटिभ लानाङा बिथाङा सासे रेसपन्सिबल पार्सन आरो दिनै 1500 कोटि थाखा जि फैगोन जेराव इन्स्टिटिउसन इन्डास्ट्रि जेराव जिखिनि एस्टाब्लिशमेन्ट अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथाङानो बेखौ पिटा होगोन अब्ला बिथाङा मावफुङा होननानै बोरै बुंनो हायो बिथाङा मावफुंगोन आरो बेखायनो बिथांनिफ्राय जों बिदिखौ हास्थायाखै बिथाङा पजिटिभ लानांगौ
आरो जों बिथांखौ लोगो हमगोन होननानै बुंदों सम आरो सुबिदा नायनानै बिथांजों सावरायगोन आरो जों खावलायगोन जे सासे गार्जेन सरकारनि मुरब्बिया सरकारनि मुरब्बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ आरो एकर्डआ भारत सरकार आसाम सरकार आरो आन्दलनकारिनि गेजेराव जादों जाय सरकाराव फैया माने बिनि रेसपन्सिबिलिटि आरो 1985 आव आसु आसाम गणसंग्राम परिषदआ खालामनाय आसाम एकर्डखौ दिनै 40 बोसोरनि उनाव बिप्लब शर्मा आयगनि जि रिकमेन्डेसन दानि एनडिए आरो बिजेपि सरकारा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना मावदोंबा हाग्रामा महिलारिया मावनो हायै जेबो बाथ्रा गैया बिथाङा जिखि बुङा माने बिथांनिफ्राय जों पजिटिभ बाथ्राखौसो खोनासंनो लुबैयो आरो राजखान्थिनि थासारिया आलदा दिनै राजखान्थि गैलिया आरो राजखान्थि खालामनांगौबो गैया बिथांनो मोनसे मेन्डेट होबाय आरो दिनै जिहेतु मेन्डेट मोनबाय रायजो राजानि बिसास आरो आस्थाखौ लानानै बिथाङा खामानि मावनांगौ बे पलिटिक्स खालामनायनि बा पलिटिकेल बाथ्रा बुंनायनि सम नङा होननानै जोङो सानो गोजोन्थों